Alhamdulillah ya Allah. Kita tunggu orang dulu. Astagfirullahaladzim. Ampun bang. Ampun, saya tidak kuat. Gemeter. Kak, aku mau mabar sama Ea. Alah, nonton jelas, aku pamit lah, ya udahlah. Nggak apa-apa. Mabar aja lah. Yuk, aku tungguin yuk. Yuk, aku tunggu yuk. Sampai ada penghuninya baru aku main nih. Gua nonton, oke. Aduh. Itulah ya kenapa aku nggak suka dari dulu nonton film horor, main game horor. Udah nggak ada. Semenjak aku nonton terakhir tuh Kisah Tanah Jawa, udah nggak mau lagi, udah nggak mau lagi, udah cukup, udah cukup. Kisah Tanah Jawa, Pengabdi Setan, udahlah, capek aku udah nggak kuatnya begitu dah. Bukan apa-apa pak, ke bawah pak, bener. Oh bisa main multiplayer, mau chapter apa multiplayer nih main nih? Mau main online apa mau main cerita? Story apa online? Ayo, mau story apa main online? The Conjuring, Insidious. Oke, cerita. Story ya. Annabelle, iya aku nonton Annabelle juga tuh. Itu aku nonton Annabelle udah lama banget. Udah semenjak aku SD. Chucky aku nggak nonton. Conjuring apa ya, yang pokoknya ngusir setan kan ya? Conjuring itu kan. Kok tiba-tiba gini ya? Kapan gini loh? Jazz. Lupa lagi tombol-tombolnya ya. Kita bus. Drift. Buset. Itu drift apa Pak Bio? Nah kan gini seru ya, main yang aman-aman aja gitu kan. Dan by the way aku nggak terlalu jago main ini. Kalian tau lah, main Days Gone aja aku nabrak mulu ya kan. Apalagi main ginian. Push terus. Belokan patah gini.
belum yang intens banget ini. Nggak bisa nyelip begitu, main HP begini. Iya. Udah. Kalah lagi dah aku dah. Nonton 2, yang like 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acceleration, send to garage. Waalaikumsalam. Rafa botinya lagi main tuh, lagi main Free Fire dia katanya. Mabar. Anything by playing safe. Point taken, but I'll stick to the roads. Thank you very much. Nonton 3. Nggak apa lah, yang penting ada penontonnya gitu kan. Cleared up this space for you three. Feel free to leave your cars here, tune them up, paint them, work on your style. Why don't you try a bit of upgrading first? See if you can get some extra performance out of those cars. I have a few parts lying around. Mobil lama. Just mobil put baru. everything back where you found it. Understood? Horsepower, brake power, brake response. Ini sih engine, exhaust. Nah ini dia yang tadi kita dapat. Oh ini ya lebarnya, lebar ininya ya, lebar bannya. Oh ini yang belakang. Buset, ini tingginya. Confirm. Buset, ribet juga ya. Oke. Bisa diwarnain. Bisa diwarnain gini dong. Ini aja deh. Wow, atapnya juga bisa diwarnai. Oh, alah, ribet juga dekorasinya banyak sekali. Oh, banyak banget pak, sumpah pak. Udah entar aja. Kita save change. Udah. Banyak banget ini. What do you got, Rav? I know of 2 leagues worth your time out here in the desert. This one is a racing league called the Graveyard Shift, led by La Katrina. Bunch of kids with a death wish and a taste for the dramatic. Heck, lately they've taken to racing around the airfield and smashing up my prototypes. Got it. Okay, Mac. First we take on some league races, then we challenge the bosses one-on-one. Kita ke kota aku mau ke kota. Tune shop, inventory refresh. Ini. Garage. Oke, kita langsung ke ini.
Kita langsung ke garasi. Aduh, ini copyright gak ya mobilnya? Let's go find the Mobilnya. graveyard shift and challenge them to a race. Mobilnya lagi apa namanya? Ininya. Apa namanya lagunya? Kan lagunya copyright gak ya? Semoga nggak copyright lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh lihat tuh, masa ngedrift aja keluar track gitu loh. Godspeed racers, this is your curator. The streets whisper of opportunity and danger. Mamam lu, 2 sini lu. nights ago, an unknown racer took first place in the Boonville race. Enggak anjir, gak copyright ya, oke. Some people wanted, and a local racer codenamed King Snake ended the night race into the hospital in an ambulance. To the winner, the streets say to you, ride free, ride proud, and check your blind spots. Guess there's no going back now. Tuh lihat tuh ngedrift tuh. Pak, salah jalan Pak. Ngapain? Nah gitu. Godspeed racers, this is your curator. Fortune Valley's history is filled with legendary feats of daring and Gue speed. pengen kapan-kapan main ke rumah lu, emang kenapa? I have a mission for you racers. Find these spots and beat those records for me. Write your own legend in the annals of the valley. Show me you've got what it takes. Penasaran gue. Pak, ini kencang banget Pak, aku bawa Pak. Aku bawa kencang banget. Tapi stabil ya mobilnya. Bagus. McLaren, emang ada McLaren? Ih, Middle of the day already? nyalip dari kiri nggak? Gas station. Oh, kita explore aja deh. Good to know. Kita explore dulu aja ya. Oh, bisa isi bensin. Kita buka map dulu gitu. Aku mau ke kota. Oh, kota mah di paling ujung ya. Kita kesini deh, ntar deh. Arah sini nih. Ntar ya. Kita buka-buka map dulu. Jalan-jalan aja kita. Bel mancing. Dan kalau di sini tuh ada polisi nggak sih? Orang mau main Need for Speed buat ini ya kan? Mau bodo amat. Bodo amat. Nggak jelas kan aku main kan.
Weh, lawan arah pak. Iya lawan arah loh. Berandal, nyetirnya beradak. Kirain nabrak. Weng. Main FPS kayak main GTA. Jadi kita keliling-keliling aja dulu. Kita mau buka map. Aku mau buka map. Ini kemana? Ini kemana? Sini lanjut, jangan keluar tol. Misi bang. Kok truk sampah? Ini dah di tol dah. Awas woy. Oh bisa klakson. Tuh. Orang ada jalan nih loh. Ini kan ada jalan. Nah, gitu loh. Mantap. Tyler, I need you to settle an argument between Jess and me. What's best for downtown races? European sports compact or American muscle? Tapi gampang banget dikontrol ini. Sheer power. American muscle, no contest. See, Jess? That's what I said. Muscle cars attract Bodoh amat lagi baca komen. Well, Mac, Jess is not wrong. What's the point of having a car that blends in? Off stream dulu deh. Lanjut nanti jam ini.